bersyukur nak Islam jong unongsan hima. Kene gade ke surok kepala kat Arliang. Lihat nang ni kan poi sini. Kene ke surok kepala kat Arliang. Ha ka step jong ka sngi ublei ka atphoi terek jerliu arajar arpho henriu ka surok hajingking umthli kalakat arliang wang nakliang unong san hima ulahyar marmar shikde ka jaka bantip khambnya halor kani ka jingkat arliang kati ka surok habayo banekran barkinong shong shnong ka umthli kleyathu bagiyo jingtep yakani ka jingkat arliang ka surok kade hakapor nyu bje lingba ki status bat kilawan ban pet yakani ka surok Kliat huru bahagani ke jinja shimladan ki bamensau. Kani ke surok kedai ke surok ba ke bedang pentre na Shillong penurusla dauki. Saya kaya dengan hak hari ini kita. Kita tahan tak juga lagi kita. Kene gade ka lenti panlet station Jakaba ka surok kalakat Arliang. Teka jisebi kadang persyang ban po ikti kilum ban pelaj ya ka surok right. Kene gade ka surok kepala kat Arliang. Kene gade ka surok kepala kat Arliang. Lihat nang ni kan poi sini. Kene ka surok kepala kat Arliang. Sebut ni baik-baik kita baju kerjaan dia kasih gaji gong sajima. Kita kasih gila yarang ni ha jaga ke ba gila yo kita ni mesti gaji sapian ke sosial media ba kalau don gaji tua kita kita ni surok melakat Arliang apa kali kelas akut bertengah syuban nyai nasiang kesiliang. Kita gaji baik-baik pada ni gaji dia yo kita bakal aja step untuk lengba gaji bu sapian kena gaji tua hati bor new budget tu. Dia kita berubah. Kena gaji tua je nak surok semladon ba mensau hadu mentaru empat lah kenal lah dia em kali kita syak dia pun gaji tua ba hap hadu mentang empat yo cikip hari aku gaji itu jadi tiba tolong ba empat dan nak dia mensau hap cikip dia mentang itu hap lah nak ya kalau ke buat baik-baik gila sim cikip mesti ban nasional bagi lesen teruslah maka dia kata lenti ke ba kalau kita nasional dia surok and surok bypass semua silong teruslah sedu sedauki di man gigi baman kapor kerja kena surok kadon kaji hap mau kaji buat jindau kepala syirke baka kepala pensir ya ki baik-baik ki bayat ling baju kena surok bat om takatar hendak yui ling paki ransan sosial media mo ba kalau dan kaji ya briuru bat kaji calon kem mau nomor bayi kena surok kadang pentre diminta kasih dan ini ha kita surok kebalakan Arliang ya kini kipat ka jingking undri keba nasional ni ka jingking undri kamdal jingai mereka kadang capi kayak ling paki surok lain kot ye to nginsa ai objek yang api hamsibet kubesibot. Cuba tahu pak. Ngamtip kena baca ro kacia. Tintip dah. Kena baca video jingtip pat ba kena kala kat Arliang kumne. Ngam step ni baca. New baca. Video jingtip new baca. Mana berpentip? Video jingtip naik. Ya bahasa pelaj ni sekitar sebelum pi deh no sosong ne na. Nah. Tli. Kena ke hap senong ayu kena. Ada Umtli. Ka khot kerteng ka jingking umtli. Jingking wa umtli. Ka don ba men sau ni kumna video jingtip. Don dah. Bangsa wiru. Kemud kena try David men step untuk ke dia. San dia baca try. Nah, ini ba pelaj kita untuk si dia baca. Hai. Dia baca. Hai. Di kemud kas kena surak kalau akta ni ikut pet ba kalau kat tu ni. Bila Kim lacu dah ikut ba dai. melacur dah. Bila sakut ni ke? Melacur La mana? ila sakut dai. Kemud don pemensau kan. Empat tip. Patip dah bangsa wiru. Empat yo jitip tu mah. Jadi
yang yo ira kali kayu. Kali. Lawan kaum karat. Dia try bajut per slap dia kamu nak kata. Selap. Slap mah. Kemut pindah kuat lek siap uslah yang lek kamu pi yatnya pat kadan surok Kan ai na ceram. kali kidon balat kali pat. Kali kadang bayarnya tai dulu. Ah. Cakap sinet terakhir.